hello everyone. You need Diane Beauty ugarutse. God is good. Nizera ko mumeze neza by the way. Iminsi myinshi. Ariko si myinshi cyane da. Ari noneho ngarutse muri cya kiganiro nze mu bibazo nanone by'amahurizo nanone nkuko mubimenyereye. Ngiye kubabaza rero murabizi aho mwandika comment mumaje kubimenyera kandi mbashimira uburyo munkurikirana. Imana igiye umugisha ukuboko kwayo. Nokuri munyereka ko munyitayeho. Yongeye mbwira Imana ati Mana umugisha abafana banye nabo mbere na mbere manzi imbere y'Imana. Murumva kurumva kunda. None reka dutangire mbabaze duhere no ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni igiki gihora imbere yawe ariko utabasha kubona? Ni igiki gihora imbere yawe ariko utabasha kubona? Murabizi aho musubiza ni muri comment. Tubaza no kubaza none uyu munsi. Turoroshye. Nizeye ko muradutsinda ndaza mbabwira ati n'ubundi bisubizo mwabikoze nta mpamvu kugira ngo mbega nta ikiganiro nsubiza ako n'ubundi mwabishoje. Nokuri pe kandi muranagerageza so kuvuga ngo ntimusubiza murasubiza murabinyereka muragerageza cyane. Nokuri ikibazo cya mbere mwacyumvishije ni iki gihora imbere yawe ariko utabasha kubona. Igiki gihora imbere yawe ariko utabasha kubona. Ikibazo cya kabiri cyakira kiti ese ni igiki gihuza izuru n'ugutwi? Ni igiki gifata izuru n'ugutwi? Ese icyo kintu ni igiki? Murasubiza muri comment. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti winjiye mu cyumba kirimo akabiriti, akadadowa na buje, ubwo ni igiki uzacana mbere? Winjiye mu cyumba cyangwa mu nzu, ubwo ni mu mwijima wenda winjiye mu cyumba kirimo akabiriti, akadadowa na buje. Ese ubwo ni igiki uzacana mbere? Ni igiki ni igiki uzacana mbere? Ikibazo tugiye ku kibazo cya kangahe ubwo ra? Si icya kane, ni icya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti urigiye ndogosha ariko umusatsi wanjye ntuhinduke, ubwo ndi iki? Urigiye ndogosha ariko umusatsi wanjye ntuhinduke, ubwo ndi iki? Ikibazo cya gatanu kiragira kiti mfite amenyo manini ariko simbasha kuruma. Mfite amenyo manini ariko sinduma, ubwo ndi iki? Mfite amenyo manini ariko sinabasha kuruma, sinduma, ubwo ndi iki? Ibibazo by'umunsi ni byiza ndahira kandi biroroshye pe, biroroshye ni nko kunywa amazi. Ubwo twagiye ku kibazo cya gatandatu. Mfite imfunguzo nyinshi ariko nta muryango n'umwe nabasha gufungura. Mfite imfunguzo nyinshi ariko nta muryango n'umwe nabasha gufungura, ubwo ndi iki? Guys, urumva tubaza tutoroshye kweri? Mugerageze musubize muri comment kandi nukuri mugerageze tubaza tw'uyu munsi nukunywa amazi. Nizere ko murabisubiza neza muri comment, cyane ko mbabare mu nyumve. Comment zanyu nizo z'ingenzi mba nkeneye cyane pe, kuko yo mwanditse muri comment nkabona izo SMS biranshimisha cyane, biranshimisha kurusha uko wampa like cyangwa ikindi kintu, kuko biba binyeretse ko kuko n'ubundi wateye comment uwumvisha ikiganiro cyagatera comment nta ibyo nsaba byose yabuzwa n'iki kutabikora? Yabikora pe. Rero murabizi aho musubiza ni muri comment hasi, tukagaruka mu kindi kiganiro gikurikiye nzanye n'ibisubizo. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.